Maya payabakku, brothers and sisters. Yabi atala king misang iti ding makatuking kayadwanan. Kapasalamatan dari Sherilyn Malit and family, Selina and Leon Watson, Jenny and Sherwin Malit and family, Mr. and Mrs. Josdado Perez and family, Ronald Perez and family, Arvin Perez family, Maria Dolores Perez, Maria Arlene Gonzalez, Ronald Perez and family, Neil Christian Castillo, Charis Castillo, Nelson and Ethel Castillo, Sonia Hogan, Regina Quezon, Perla Pacho and family, Jean and Alex David, Irish Yabut, Johnny Joseph and Maro Pacho, Gina Aguirre and family, Lynn Alde, Marian Torres, Ronald and Jamie Ann Pino, Henry and Lovely Canlas, Eula Canlas, Blessy Mira Canlas, Dan Ison and family, Rosa Canlas and family, Cesar Manluntang and family, Nelia Santos and family, Debbie Ann Santos, Jefferson Santos, June Enrica Nepomuceno, Pacho Motorfarks, Romeo Pacho, Crescencia Pacho, Tison family, Rex and Frida Villanueva, Tanueco and Enriquez family, Nano and Endo family, Richard Morales, Trina May Tobias. Para king birthday ng Emily de los Reyes, Angie Feliciano, Victorino Sonido. Para king kapagnasan dari Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Attorney Arnel Manaloto and family, Carl Joshua Malit, Eileen Manaloto, Liano, Rafael Silva, Irma Silva, Maria Teresa, Antonio, Manalili Falacio family, Martina Eileen de las Alas Sibayan, Gerald Sibayan, Arthur Wilkerson, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez, Maria Dolores Sarmiento, Mr. and Mrs. Alfredo Salazar and family, Yolanda Yu, Chandler and Tanueco, Aurora Dunca and family, Milagros Chamson and family, Bobby Cortez and family, Rodel Dizon and family, Tricia Ibet Canlas, Rowena Enriquez Nano, Raymond Arcilla and family, Charity Budog and family, Erwin Katakutan and family, Elaine Katakutan and family, Edith Enyuto Yoshida, Delia Jimenez and family, May Sonido and family, Alicia Eugenio, Vicky Aguilar and family, Marby Macapagal, Myla Malonzo, Corazon Cuellar and family, Let and Sunday Basilio, Ronald and Jamie Pino, Corinne and Isabel and Ron Inigo Pino. Para aking malagwang kapaldanan dari Silveño Arcilla, Anamar Angeles, Africa Tolentino, Flor Malit, Eliza Yabut, Consolacion Yabut, Violeta Ibay, Mary Ann Nelmida, Tess Castillo, Edith Mercado, Reynaldo de Jesus, Vernice Canta, Olive Pasco, Milo Montiagodo, Corazon Santos, Florentino Aizon, Rosalinda Datu, Adelfa Angeles, Erin Chamson, Victor Relevo Jr., Guillermo Relevo, Zian Vince, Victor Relevo. Pangaditala ding kaladwada ri Raymond Ernyogan, William Ray Hogan, Jesse Manalang, William Ray Hogan, Johar Arceo, Corazon Arceo, Daniel Arceo, Francis Arceo, Oseyabut Jr., Francesca Yabut, Loretta Macabali, Sister Amelia Sarmiento O.P., Bernardo Garcia, Alejandro Pimpin, Lucila Pinpin,
Felicidas Valle, Estelito Valle, Ricardo Castillo, Federico Pacho, Gregoria Hernandez, Ruel de las Alas, Rosendo de las Alas, Aileen Bunyag, Edwin de Ramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Justa de las Alas, Sani Pinca, Vicky Manalili, Filomena Perez, Tranquilino Perez, Harold Thomas Lam Jr., Benedicto Pen, Marcos Pen, Rufino Santos, Africa Malyari, Rolando Santiago, Juan Castillo, Pedro Castillo, Felix Permin, Florendo Marcos, Lazaro Marcos, Violeta Marcos, Nestor Narca, Rufo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Roleta Aguirre, Sister Susana Gueco, Cecilia Tobiera, Dolores Calulu, Noel Aguirre, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Abendaño, Vicente Ong, Natalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Abendaño, Amanda Saguban, Marieta Abendaño, Vincent Buenavista, Cecilia Homeres, Camela Liwanag, Manuel Quinn Nabato Sr., Romeo Basa, Virginia Angel Lorenzo, Victor Relevo Sr., Sonia Relevo, Leoncia Gamboa, Diosdado and Clara Tanueco, Edmond and Rebecca Tanueco, Abel Tanueco, Chanel Cassidy Fernandez, Aurelia Bantug, Roger Capati, Erasto Aquino Sr., Rosa Aquino, Masaji Yoshida, Bong Dungka, Renan Bordeos, pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan, king pakalulu ning Ginoo. Ing magmisa tamo po'y Reverend Father Lord Christopher Bertrand. King Leoning po, ang ng anak, ang po ng Diyos, Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manatiliya kaya kayo. At keka ante mo rin. Maya pa abak po kaya kayungan, Maya payabak po, amo. pakikirit po resiping yung maya payaba. Kaluguran kong kapatad na nung pipigil kaya katamo, ban agawata mo o daptan tamo ing mayap. King kaya katamo pong ibanghelyong ini, Jesus, binantereng, miya masamas ding paris. At lalawanda nung nano ing malina ning Ginoong Jesus. Pero eya pa'y pigil iti, bagkus sinunduna ing pamanyapat mayap. Isa diyata na po ngini rin kaya katang sarili, banta maging karapat dapat magmasusi kaniting banal na Eucharistia. Kapatad, mitmong kababanalog, anyawaran tamo yung pakalulu at kapatawaranan ng Diyos, karing kaya katang kasalanang agawa. Ikang maghari king sabla-sabla, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikang ginuning sabat,
Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ikang manibala king konsensya ring pinili ning Dios, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa mayupayan tutu pakaluluwa na katamo, at king pamamatawad na rin kasalanan tamo, idala na kata sana, king biye alangan ka. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, pasiknangan na kami ning Espiritu mong banal. Baan apag masusyan mi ingke kaming pangayampon, kapamilataning ginuming Heso Kristo. Tagkilan mo puring puso mi, saupan mo keng sumulong, painturo king biye pangako mo. Tagkilan mo puring yemi, gawan mo ang tanda, ning lugod mo para karing sablang tao. Iti po adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Roma. Ing sasabyan ko, epigawa. Sasabyan ko, kambe ng Kristo, at iti, iya ing katutuan. Ing sarili kong konsensya, apanibala ng Espiritu Santo, sisiguraduan na kanako, ing eko maglaram. Ing buri kong sabyan, yapin ini. Tutukong pagkalungkutan, alang kalupa, ing kaplas ning puso ko. Para ka ring kapatad ko, King Israel, akakong sariling laman at daya. Manyaman kulub tanggapan, ing miparusan at mikawani ko kang Kristo. Nung iti, yang makasaw karela. Ila ring taong pinili ng Diyos, inampunala anting sariling anak na. At di kaya nano kingkeyang kaligayan. Tinatagno ring kasunduan kambera at pigkalubne karela ing batas. At yu karela ing tutong kapanyamban. Tinggapda ing dakal ng pangako ning Diyos. Ila ring meging palipi ng Abraham at i Kristo. King pangataw na, ibatya king karelang lahi, mipuri ang alang kapupusan, ing Diyos ang mag-ari, king sabla-sabla. Amen. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Purian me ing Ginoo, o Jerusalem. Purian me ing Ginoo, o Jerusalem. Purian me ing Ginoo, o Jerusalem. Purian me ing kehan Diyos, o Sion. Ya ing patibe karing kekang pasbul, at kaya lang panuanan ding kekang anak. Purian me ing Ginoo, o Jerusalem. Ya ing babiye kapayapan karing kekang angganan, at karing mayap diling trigo, karing nakapakabsyan. Potang mutos siya agad iting matutupad, ketik kinyato. Purian me ing Ginoo, o Jerusalem. Papabal na ing amano na kang Jacob, ding tuntunan at kautusan na King Israel. Karing alimang bansa iti enagewa, ero aki kilala ring kiyang kautusan. Purian niya ing Ginoo, o Jerusalem, parangalantaya ing mayap a balita.
panye iting mensahe, anting amano ning tao, nune anting amano ning Diyos. Inginu manatiliya kaya kayo. At keka antimorin. Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Minsan na aldo naning Sabat, may kumbirayang makipangan ni Jesus king bale naning metong a lider daring Pariseo. At pigmasdan ding miyamasamas ding tao karin ni Jesus. Karin ating metong a taong mangalbag a bitis at gamat. Linapit ya kang Jesus iting masakit. Inya, kitang ng Jesus karing eskriba at Pariseo. Pahintulutan na ba ning batas ing pakayapan ing masakit king aldo na ning Sabat o alina? Dapot alang may kibat metong man karela. Tela na ning Jesus ing gamat na ning masakit at pe pakayap ni at sakana ni pe paulyan. Kay ba't nanita, sinabi ng Jesus karela, nung ing ninuman ke kayo at inyang anak o bakang menabo king talaga king aldo na ning Sabat, nano ing daptana, ene wari isaka agyang aldona ning Sabat. Dapot laman may kibat bitasa king kutang ng Jesus. Kaliguran kong kapatad, ing maya pabalita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Maya pabak po kay kayungan. Palakpakan tayo po yapong mamakalulong. Yan. Kaliguran kong kapatad, misa na aldo po, lunisita, nepo, at maglakad ko po king metong mall. At ating ko pong metong akasalubong parishioner. At nga na po makanyan ka na ako ning parishioner, ikit ko po talaga king lupa na mi pakirutya, nga na makanyan ka na ako, ay mo nga na, mag-shorts ka pala, ka-sexy mo, nga na makanyan ka na ako. Ay nga ako po makanyan kaya, uling ikit kaya po itang reaksyon na, nga ako makanyan kaya, bakit po nga ako, bawal nilawaring mag-shorts dem pari, nga ako makanyan kaya. Ay, na pong makanyang ka na ko, amo nga na, bala ko sa mo po, kayo mag-shorts nga na, kasi nga na, panay ko pong akakit, kaya kayo, pota pong, madalas ko pong akakit, kaya kayo nga na, makasutana kayo at makapantalon. Ngini ko pa po, actually nga na, first time nakit, paring makashort nga na. Aba, Ginoo ko, manabot naman po niya pong sinabi na ito, may conscious ko. Bakit? Ginoo ko, nga ko, aliwa mo pala yung homily, aliwa mo pala yung pamagmisa, iyang babanten, daring tao, niya po, agyang pala yung pamagmala na kilos, lalong-lalo na, ning pari, iyang babantenda. Ning kay po, ning masakit kaya katamo, kaliguran kong kapatad, potang ating magbante kaya katamo, tamo makakilos masalese. Potang dakal, matang makalawe, kaya katamo, nepo, ning kayi malilimitan, inke katamong kilos. Kaya pakisabi sa iyong katabi, binabantayan kita. Yan. Ano kayang yung pagbabantay? Anong klaseng pagbabantay? Kaliguran kong kapatad, kaya katamo pong ibanghelyong ngeni, o ini po ing milyari, nanungnukarin ing Ginoong Yesus, dakal makalawe mata kaya. At nung pansinan niya, king kaya katamang ibanghelyo, mo po simpleng pamagbante. Nga ng makanyan, king ibanghelyo,
may kumbiraya ka nung mga ni Jesus, king metong balena ning leader daring pariseyo. At nga na pong makanyan ning ebanghelyo, peg mas dandeng miya masamas ding tao Jesus. Peg mas dandeng miya masamas. Yamo basta-basta pamagbante, nunet pamagmasidyang miya masamas, king kilos na at gagawa na ning Ginoong Jesus. Bakit po? Uling pong ding pariseyo o rin puring taong strictly speaking, susunod ka ring batas, susunod ka ring kautusan. At itang pamagsunod na ring pariseyo, keraklan karela, mamintula, not to please God, nepo, alimo itang babdinan kapuryan ng Diyos, kanita susunod laking kautusan, nunet susunod laking kautusan, ban kanita akit dala ring tao, ban kanita puryan dala ring tao. Kaya pin nung lawen me, karelang pamanupad, in order to give glory to God, nunet itang pamanupad da karing kautusan is to please other people. Oy ni po'y masakit kaya katamo, isto pong inggagawan tamo, na itang talagang dahilan, nunet mididinan niyang aliwang rason. Alimbawa po, nepo, kingke kang pamibiyebye, nanong gagawan mo ngeni, ingke ka bang pamagobra o ingke ka bang pamanyimba, nepo, gagawan mo, ban kanita, puryanda ka ring aliwang tao. Alimbawa po, ingke kang pamagobra. Magobra ka bang masalese? Ban kanita, midinan kang award na nungno ka rin, ikaying best employee. Ing pamagobra, mo po kabud pamagobra, ban kanita sumikat tamo. Nunet magobra tamo, magpagal tamo, para karingke katamong kaluguran, kingke katamong biye. Alimbawa po, ing pamamuntayo keti po king shrine ning apong mamakalulo, nanuya ing dahilan ba ning pamamunta mo, uling panemeng akakit, ing kekang kumari, namumunta mo ring kete, bang kanita, sabi ng, diboto na kang apo, mare, nga na makanyan. O, ing pamamunta mo king apong mamakalulo shrine, yapining debosyon tamo king kekatamong kaluguran Ginoong Jesus. Ningkay po kasi, nepo, ing kekatamong piplis, aliwa na ing Ginoong Diyos. Nunet, ding kekatamong piplis, apinding matang makalawe, kekatamo. Pero lawen niya po king ebanghelyo, may ngutang niyang bigla, ing Ginoong Jesus, karing tao. Kabang mamangan la, balo na la, ring lamanding puso da ring tao. Kaya pinngana ning Ginoong Jesus, karela, nga na makanyan, pain tulutan na ning sabat, ing pakayapan, ding masakit o ali. Anti na mo ang sasabihan ning Ginoong Jesus, karela, nepo, yapin itang pain tulutan na ba ning sabat, nagawang mayap king aldo na ning sabat o ali. Ning kai, oy ni po yung problema. Potang ding tao, makayarap la, nepo, itang karelang buri, iyang kaya katamong gagawan, aliwa na nung nanuing dapat at mayap. Ulitan kepo, ing kaya katamong gagawan ning kai, itang buri da ring tao, aliwa na nung nano itang dapat at mayap. Pakisabi sa iyong katabi, gumawa ka ng mabuti. Yan. Ang paggawa ng mabuti, aliwa itang piplismya mo retang manakit. Dapat menggawan ng nano itang gusto, aliwa mo itang uling akakit da ring aliwang tao. Kaliguran kong kapatad, o ini po'y metong bage na nungno ka rin pagkasakitan tamong ene, lalong-lalo na po on the advent of Facebook and social media. Ningkay, ringaliwang tao, nepo, ingkarelang kilos, ningkay, isipan da pa mo. Bakit? Pota ting camera, nepo, pota ting CCTV. Aliwa mo ring CCTV, aliwa mo ring camera, masating matindi.
nano po, reng marites, ne po. Nanuno ka rin, potang ating kang gewa, ne po, saguli balo da ring tao. O neng oy ni po yung masakit, oy ning masakit, nano, neng kay, mi babalita, nung nano itang matsura, pero itang mayap, mi babalita. Mi babalita, nung nano itang karokan, o itang matsurang balita, pero itang kayapan, misa sa likod. Kaya pin, ing Ginoong Yesus, ingamon na katamo, kailangan kang gawang mayap. Kailangan mong gawan itang gusto. Ating matang makalawe o ala. Ating CCTV o ala. Ating kamera o ala. Gawan mo itang gusto. At aliwa mo ita, aliwa retang tao, ilang kekang pe-please. Aliwa retang tao, ilang kekang pasayan. Ninong dapat mong parating isipan, yapin po ing Diyos. Nanungno ka rin king mumunang pamamasa, sasabihan na kaya katamo, ing konsensya, ing boses ng Diyos. Ing konsensya, iyang magsalita, karing puso tamo, potang ginawa kang mayap. Nanungno ka rin, nelewen niya po, isong ginawa kang mayap, ing konsensya, nakadinan kasiran, king kekang pilubluban, pero istong matsura, ing kekang gewa, ing konsensya magsalitaya. Nganapin po king kasebyan king Ingles, the conscience is the voice of God. The conscience is the voice of God. Kaya pin, nung may konsensya ka, ing metong akotang, ninong pinlis ko king kanakong depatan. Ninong dininan kong kaligayan king kanakong depatan. Ing tao, amanakit kanako, o ing Diyos na mayayakit, pero akakit na ing balang gagawan ko. Ing balang kimot ko. Kaliguran kong kapatad, o ini po yung hamon na kekatamo ng Ebanghelyo ngayon at ding pamamasa, na sana agyam pang dakalamatang makalawe, aliwa itang karelang burii ang kekatamong gawan. Nunet inggawan tamo, nung nano itang gusto at mayap. Gawan tamo, nung nano itang dapat gawan. Kaya pin po, nga na po ning Ebanghelyo, nga na po ning sinabi ng Ginoong Yesus karela, nung ating kang anak, ating kang baka, ame nabuking talaga. Nanong dapat mong gawan? Ing dapat mong gawan, isa kami. Aliwa itang papakit mo kareng tao, na susunod ka kareng batas, ningal doon na yung sabat. Ing dapat mong gawan, nung nano itang gusto at mayap ketang oras ay ta. Kaliguran kong kapatad, siguro po ini po yung kekatamo pong pigonaman, ne po, nino rin kaya katamong pasayan, karing kaya katamong kimot, karing kaya katamong kilos, karing kaya katamong gagawan. Bibiyeta mo bang saya, karin mong taong makapaligid kaya katamo, kaya pineng kayi, etamo, agagawa, ingusto. Hanapin po king kasebyan king Ingles, if you cannot beat them, join them nga na. If you cannot beat them, join them nga na. Mali ang kaisipan. Nuno ka rin, nung ingapong Ginu, nepo, iyang kekang pasayan, aliwa ring tao, mo kailangan makyabe, istong mali, ing dapat mong gawan, itang gusto, ban kanita, ing apong Ginu, maging masayaya para keka. Pakisabi sa iyong katabi, binabantayan ka ng Diyos. Yan, lagot. Nepo, kaya pin, o ini po yung panagkat kaya katamo, gawan ng gusto atin manakit o ala, gawang mayap at ing Diyos iyang mipipalagayan. Amen? Palakpakan tayo po yung nga pong Diyos. Talakad po ito. Pakamalan kong kapatad, aduan taking igpa, ing sikanan, tuki king kaburyana ning Diyos. Aduan tamo ing sikanan king Diyos, ban kanita, agawa tamo nung naning gusto at mayap. Ngeni nga tamong sumabi, Gino, pabanalan me ing kekang balayan. Gino, pabanalan me ing kekang balayan.
Para kayong sablang pamuntok, taking kasalpantayanan. Ding karelang mayap adapat, agyagando sana ring tawanin Diyos, aparating tutupad king divino ng kaburyan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pabanalan me, ingke kang balayan. Para rin sablang pamuntok sibil, ban ila sana ring munang tupad, karing mga santing abatas, asusulat da, at buboto, banding sablang memalen, mayagyag lang tuki, king karelang mayap alimbawa, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pabanalan me, ingke kang balayan. Para rin daralang kasakitan, ding maliligalig, ding magdili-dili, ban atuklasanda ing kaburyaning Diyos, sinabing mapalad la ring malungkot, uling pamatulano ning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pabanalan me, ingke kang balayan. Para kay katangan makatipon keti, banking karaniwan na aldo-aldo pamibiyebye, paratang pagsikapan atoklasan ing kaburyaning Diyos at tuparan iti, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pabanalan me, ingke kang balayan. Ngayon po adwan tamin sarlitang kapagnasan. Oy pa, akakit mo ring balang kilos mi, akakit mo ing dapat mi, makayagyag man o makasalikod. Saupan mo kaming daptan nung nanoy gusto at mayap. Ban kanita, apaligayanda ka karing kaya kaming biye, ngenit kapilan paman. Amen. Manalangin kayo, kalugurang kong kapatad, banging kaya katang daon matanggap la, arapan ng Diyos, sikpang mayupayan totoo. Tanggapan sa ning ginuiting daon karinggamat mo, king ikapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Uy paming miglalang, aminye karing ayin adaralami, tanggapan mo reting daon ning kekang Santa Iglesia, at gawan mong sakramento ning kekang kaligtasan. Iti po adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumanatiliya kaya kayo. At kaya ka antemore, Iyat nayo ring pusuyo. makayat nano king ginu. Pasalamatan tayong Diyos sa aginuta mo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan ta kamparati at numan ka rin oig pa. Diyos kingalanganga at lubos mayupaya. Ya ing kekang amano king kapamilatana lelangan me ing metoyato. Ya ing tala pangapos tinubod mo ban ikapos na kami. Inyasat kapamilatan ning banal na Espiritu mikatawan niyang tao at mi bayitya king Birhen Maria. Ti parana ing banal mong kaburyan, ban italakad ne ing metong abanal abalayan para keka. Inagpano ring gamat na king krus, ban sintanga na ing kamatayan, at ibulalag na ing panyatang ning pamanyubling mebye. Kambera ring sablang koro at anghela daralit kapuryan ngeni keka, makyabe saning siwalami, kabang ngamingan kakanta.
Tunay kapit banaloy pa, ikay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi. Pabanalan mo po sana retingayin, king upaya ning kaya kang espiritu, ban para kaya kami magsilbilang maging katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayuya mi daon kusang loob, king pamaylasat kamatayan, kinuane ing tinape. Pepasalamat ya at migpuri kaya ka. Dinwang ne ing tinape karing kayang disipulo at ngana. Tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Iti ya ing kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan, kinuha na yung kalis, pasibayan pepasalamat at migpuri kaya ka. Dinuwang na yung kalis, karing kay disipulo at ngana. Tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Itiya ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alangagang tipan. Amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao. Banketa may patawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti, anting kapigaganakan, kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Igpagaganakan mi ngeni ing kamatayan at pamanyubli na mebye ning anak mo. Kaya ngeni darawon miya keka iting tinapin nimye ating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka ing pepelerian mo kaming matampang talakad arapan mo ban sumuyo keka. Pagmabaming pagamuwa mo, king ikamingan sanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal espiritu. Ganakan me o ikpa, ing Santa Iglesia mo makalaganap ki meto yato, ban miganap yaking lugod, kambe na Francisco, ing kaya kaming Papa, Florentino at Pasiano, ring kaya kaming Obispo, at ding sablang pari. Ganakan mula naman po o ginu, ring kapatad ming pepaynawa na at paninayang subling miye, at ding sablamayaw na biye. Tanggapan niyo po sana, king maligaya yung arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit, king biye alang angga, ban kayabe ng Maria, ing birhen induning Diyos, kayabe ng San Jose, ing kayang sposo, kayabe ng apostol, at ding sablamong santo, at tinupad king malmong kaburian, king kakabaning panahon, puriyan nakat palagayan, kapamilatan so Kristong, kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, o Diyos, sigpang mayupayan to, kagum ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman, king alanganga. Ngeni po, panghadyan tayo, ing panalangin tiro ng Jesus.
Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod yu pong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, banking kasupaning kaya kang pakalulo, parati kaming mikapos king kasalanan, at maligtas king sablang kaligaligan, kahabang mananaya kami king maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangapos. O ginuming Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapay panlalakwan ko kaya kayo, ing kapay pan ko babye ko kaya kayo. Ginu eyo po sana babalikdan, ding paulit-ulit ming pamikasala. Nunetlawan niyo po yung kasalpantayanan mi, at ing mabilog mong Santa Iglesia, at pamayapan mi ang pambilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibi at maghari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapay paniginu, mantabe sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka ante mo rin. Ipakita mo po ngayon may kakametong tamo king kapayapan. Nyo'y Kristo, ing kordero ng Diyos, nyo'y milalako king kasalanan ning yato, mapalad la rimayaos king apuna ning kordero. Ginu, ek matampang tanggap kaya ka, dapat yagkasmeng amano mo kumayap na ako. Ing katawan ng Kristo, Amen.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, manano na sanang ing Eukaristiyang pigkalob mo kaya kami, iyatad na kami king kaligtasan, at papanatilyan na keng tapat king sala ning kaya kang katutuan. Iti po adwan mi kapamilatan ng Kristong kinumi. Amen. Lukluk tapo para kereng announcement. Una po, ngayon po ay November 3, first Friday of the month. Magkakaroon po tayo ng second collection. Lahat po ng malilikom ay magagamit para sa kaayusan at kalinisan ng ating shrine. Pangalawa, Faris of the Lord Resurrection, ning Madapdap Resettlement. Lalam na po ning karelang Kura Paroko, Irreverend Father Reynaldo de la Cruz. Manyadla pong saup para po makipuandula kareng miayaliwang proyekto ning karelang parokya. Atinla pong raffle for a cause, ngining daratang November 11, 2023. Dempong premyo, first prize 100,000, second prize 50,000, third prize 30,000. 10 consolation prizes of 2,000 each. Cha 100 la po reng per ticket. At chula po king gilid na ningke katamo pong pisamban. Asahan da po ingke katang saot. Ing Diyos ang malugod yan ang balang mablas kingke kayong ganaka. Dakal pong salamat. Ngayon po, pwede yung pong iluwal din kaya kayong rosaryo o nanuman pong buriyong ipabless. At bendisyon ng tala naman po ring mag-birthday, rin karelang anibersaryo kikasal at miyaliwa pa. Inginu manatiliya kaya kayo. At keka ante mo rin. Manalangin tamo. O malugod apong mamakalulo, pisyag mo kambening banal a krus, ing alang kupas alugod mo king balen ay niwi. Pakiramdaman mo po ding panalangin ning maniga po, keka, ding balang kayadwananda, ding magmasusi, ding king karelang kebaitan, anibersaryo ning karelang kasal, maglakbe king aliwang lugar, ding mag-board exam o mag-bar exam man, ding masakit at miki kapanandaman. Ipagkalubyo po sana ing kayadwananda, alalapit ding maniga po keka, at tanggapan mo pong mitmong kasal pantayanan ing kalam na ating utang alob babalikan da keka. Bendisyonan nyo la naman po o Gino deting imahin, rosaryo, kandila, laro at miyaliwang bage adaralada bansesen ing lugod da keka. Kapamilatan iting bendisyon o Gino agad na kada sana ing pangako da king binyag, na ika mo ing bukod dang luguran at suywan, anting karelang Diyos, manggaman king alang-angga. Amen. Birhen ning Lourdes, Ipanalangin mo kami. apong mamakalulo, Pakaluluan mo kami. ing ginumanatiliya kaya kayo. At keka ante mo rin. At bendisyon na kayo at ingatan ning malugod na Diyos, kaya bering kaya kong pamilya, king lagyuning igpa, ampon ning anak, ampon ning Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daon ne, umeko king kapayapaan. Salamat, King Diyos.